lokal. Manarimaan ti pan nakaiproseso ti Northern Foods Corporation wenno NFC ang mapagbali na kas maysa nga economic zone. Second kan Governor Cecilia Araneta Marcos, kalikagom na pagbalinan ti saan na mos usarpay alote na nakaimontaran ti NFC ti napalabas tapno makapagserbi mutlaeng daytoy iti umili. Kunana, plano da mangipasdag iti cold storage, bagsakan, food products manufacture kanda dumapay. Inayon ti gobernadora adaytoy kat makaipaipay ti pagbiyagan karagiti kakailyan. Ang nangyari kasi wala ng NFC, so nag-dissolve na yung corporation. So, but we still own the property. So that's about 4 hectares then. So we are in process of considering iba-iba baka kasi nga we applied for it to be eco zone as well. So that's one. Tapos sabi namin we can make it different. We can have a cold storage, we can have bagsakan, we can have all those things in one. Parang magiging assembly line na lang sila para pwede rin pang-manufacture lang ng food products or other things. So it's still quite fluid. Open pa talaga kung anong pwedeng gawin. But right now, I think ang pinaka for sure is yung cold storage na ay palagip nga nagsardeng ti operasyon ti Northern Foods Corporation sa ipod pa ditawon 2021 kalpasan analugi daytoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.